Pozdrav dragi kvizaši, vreme je za još jedan kviz. Možeš li da pogodiš državu samo po životinji? Hajde da probamo. Prvo pitanje. Koja država je poznata po kengurima? I naravno Australija. Koja država je poznata po pandama? Kina. Koja država je poznata po prelepom psu Dalmatincu? Hrvatska. Koja država je poznata po lavovima iz savane? Kenija. Koja država je poznata po polarnim medvedima? Kanada. Koja država je čuvena po lamama? Peru. Koja država je poznata po tigrovima? Indija. Koja država je poznata po prelepim azijskim slonovima? Tajland. Koja država je poznata po zebrama? Tanzanija. Koja teritorija je poznata po pingvinima? Antarktik. Koja država ima belog dvoglavog orla kao simbol? Srbija. Koja država je poznata po petlu kao simbolu? Čuveni galski petlovi i Francuska. Koja država je poznata po vodenim bivolima? Vijetnam. Koja država je poznata po žirafama? Tanzanija. Koja država je poznata po krokodilima Nila? Tačan odgovor, naravno, Egipat i čuvena reka Nil. Koja država je poznata po losovima?
降り注ぐ光の中立ち止まりはし Kanada. さえずりは僕を呼ぶに緑色 Koja država je poznata po irvasima? 鼓動が僕を呼び覚ます命果てるまで Čuveni Deda Mraz sa irvasima dolazi iz Norveške. 帰ろう Koja država je poznata po fokama? サバナ美しい世界はサバナさあ生み出す Island prepun foka. サバナ Koja država je poznata po dingima? Ovo je vrsta psa. Australija. 心が躍る Koja država je poznata po grizli medvedima? 誰が何をとも止められ Čuveni grizli nam dolazi iz Kanade. 焦るように駆け出して Koja država je poznata po vukovima u tundri? 向かう今の日々へ国籍指さす方へ Rusija. サバナ帰ろうサバナ Koja država je poznata po jaguarima? 美しい世界はサバナさあ生み出すんだ Brazil. サバナ I'm coming up Koja država je poznata po pumama? サバナ The beauty of the world サバナ Let's take a Čile. Koja država je poznata po prelepoj ptici kondoru? Savannah, Čile. 帰ろうサバナ一人じゃないよ I čuveni flamingosi nam dolaze odakle? Sa Bahama. 下ろした響く残響を聞いて Koja država je poznata po tropskim papagajima? Prelepi su, zar ne? 立ち止まりはしないよさえずりは僕を Brazil. 緑色を背に飛び立つ鼓動が僕を Koja država je poznata po Galapagos kornjačama? までサバナ Ekvador. サバナ一人じゃないよサバナ Koja država je poznata po ajkulama? サバナさあ生み出すんだサバナ Dakle, plivanje po vodama Južne Afrike nije preporučljivo. Šala, naravno. Koja država je poznata po kamelama u pustinji? Saudijska Arabija. 羽を伸ばし Prelepe i brze gazele. Koja država je poznata po njima? 止められやしないから焦るように駆け Maroko. 木々大ざわめいて向かう Koja država je poznata po hijenama? 国籍指さす方へサバナ
Dakle, Etiopija je puna hijena. 一人じゃないよサバナ Koja je država poznata po prelepim životinjama, gepardima? Najbrža kopnena životinja. サバナ Namibija. サバナ We'll never be alone Koja država je poznata po crvenoj pandi? the warサバナ Let's fly take a walk Nepal. Koja država je poznata po tarantulama? サバナ帰ろうサバナ Brazil. 一人じゃないよサバナ Koja država je poznata po orangutanima? Indonezija. Koja država je poznata po gorilama? Država sa puno gorila je Kongo. U kojoj državi se najčešće nalazi ptica kivi? Na Novom Zelandu. Koja država je poznata po rakunima? Sjedinjene Američke Države. A koja država je poznata po kravama? Naravno, Indija. Koja država je poznata po čuvenoj ribi, lososu? よろした響く残響を聞いて Norveška. 光の中立ち止まりはしないよ Koja država je poznata po delfinima u Mediteranu? 緑色星に飛び立つ Najviše prelepih delfina ima u Grčkoj. 命果てるまで U kojoj državi se hobotnice najviše koriste u ishrani? サバナ一人じゃないよサバナ Dakle, Japanci najviše vole da jedu hobotnice. さあ生み出すんだ A u kojoj državi je sova simbol mudrosti? U Grčkoj. Koja država je poznata po paonu kao nacionalnoj ptici? 羽を伸ばし Indija. とも止められやしないから Koja država je poznata po kobrama? Jedna od najotrovnijih zmija na svetu. めいて向かう今の Takođe Indija. 国籍指さす方へ U kojoj državi ima najviše mravojeda? 帰ろうサバナ一人じゃないよサバナ Ove smešne životinje najčešće nalazimo u Brazilu. さあ生み出すんだ
još jedno pitanje o još jednoj smešnoj životinji, to je lenjivac. A lenjivac se nalazi najčešće u We'll never be alone. Savannah, Kostariki, Savannah. Let's fly, take a while. koja država je poznata po lemurima? Madagaskar. Savannah. Lik iz crtanog filma Tasmanijski đavo najčešće se nalazi i povezuje sa kojom državom? Sa Australijom, naravno. Država koja je poznata po emu ptici je Australija. Država koja je poznata po alpaka životinjama. Ove čudne životinje se nalaze u Peruu. Država koja je poznata po evropskim bizonima je Poljska. Država sa najviše kitova ubica, odnosno orka, je Norveška. Morski lavovi se nalaze najčešće u kojoj zemlji? Čileu. 秋を食わさた夜下 I poslednje pitanje za danas. Koja država je poznata po hrčku? Mnogi ga drže kao kućnog ljubimca. I meni je simpatičan. Na ovo pitanje odgovor ostavite u komentarima. Takođe u komentarima napišite broj vaših tačnih odgovora. Nadam se da ste uživali u kvizu. Lajkujte and subscribe.